Hayırlı gün kaderli dostlar. Bana Rusya'da dinlisiz Malatısı. Şu bir vakitte bile ağızlarımız yapkan olsa da rahatlanıp öyle konser, spektakle gelipsiz. Onun bir dilefrim sizne elle kalındırızıp da gidiyor. Olsun bir entüzyaz. Bu bugünkü spektakl 75 yıl yazan idi. Uzan yılda 75 yılımızda bütün vatan savaşı bitkenge. Bana şu dataga başlayan bu şarkıydı. Bana 3-4 mertebe küçüldüler bu spektaklde çünkü pandemiya kamula uzdurmaya yaramıydı. Dilefrüsü молодец. Özellikle niçin olsa da bugünkü şu 4 mertebe küçülgen spektaklini bugün sizge göstereydi. Dilefrüs'ün tiyatrı Moskov'da birinci hazır vakittaydı. Birinci Tatar halk tiyatrı diye adasak da yani. Onun şunda entüzyaz, şunda tiyatr yaratışı kişi. Şunun için hali var mı? Yok mu? Her vakitte var Allah aşkına. Var mı? Her vakitte tırışan halka matur spektakller, şu ikinci bölümdeydi konser numaraları gösterdi. Olsun entüzyazmla Dilefrüs tiyatrının постоянно üst grupması yok. Ama olsun artistlarla, yaxşı artistlarla jeyip, Kazan'dan, Ufadan, Moskov'dan jeyip, matur şu spektakller, konsertler bireydi. Dilefrüs'e bir sürü rahmet. Şulay bizning Tatar medeniyetini ko'targan ishi. Bu yıl tüm böyle Tatarstan'da Tatar tili yılı deb o'zdiramiz endi. Şu vaqtga, şu meropриятиеga Dilafruz yüzünün yaptasını kirtayib yapsanız. Hem Tatar şarafıyız. Dilafruzga meni dostlarim, dilik uzun ömür, sağlık, selametlik. Bizni tağında matur spektakller bilen şahlandırsın. Her vakitte şu spektakller olsa sizinle bilen görüşecek. Min yaşa Dilafruz Hanım. Sizge rahmet olsun. Вот, бля, Матур Ханым говорит, прекрасная мимоза, красно-желтыми сочетается очень. Rahmet sizlerge, etkenizge reddet. Arkadaşlar, bana işler yok mu? Лучше микрофон. Mikrofon gerek mi? Gerek. Ne arkadaşlar, sizde tuşta yazmayın, tuşta yazmayın. Anlayın aşağı gidin yanıma. Bir digine sizler edeyim Çıla kırsın şimdi canıma. Ne kadar tutanlar, dostlar, milletleşler. Şimdi kelgenizde nihayet görüştük. Şimdi 6 tapır, yıllaraydı işte 6 tapır pişirdiler. Dilimasiye, bir Andrei Mitosuzmay, много раз приносили. Но мы, конечно, должны 75 лет службы женщин. Нişigindanı kondrasın iskalmışa. Mene biz Kazan'da Ali okuganda üniversite şunda sıraşı Abdurrahman Afzalyan bilen Abdurrahman Afzalyan yazdı Akçaşekler romanın Altın Yıldızını yazdım. İndi o suluş vaktinde Burhan Anatoly Papanov bilen birge bizim bir kaşada artist gördük bulamağını onda büyük artist buldu Patom. Tükümde sokakta papanya de bana yerlerinde. Ama son soğuştan yazılanı kayıttılar. Şimdi hazır bu bölgesinin etkileri, babaları soğuştan kadar kullandım. Elbette bu
Ruslar bilen alır birge soğuştu. Birge jingdiler. Birge de hazır bayramlarız. Они победили. Вера Федорченко bizim var. Bir yaxşı alıp bara bir seçil jüri. Bu indi tiyatrlarına para, bizim tiyatrlarına para bırakın diyorsun be. Вера Андреевна, я говорю, что мы, татары русские, вместе воевали, и вместе победили, и вместе празднуем. Конечно, будет очень много русских песен. Русские песни будем говорить, мы потому что по-русски знаем. Вера Андреевна, пожалуйста, Федорченко, два слова скажет. Ага. Вера Андреевна. Дорогие друзья, я очень рада снова вместе с членом жюри, писателем, драматургом Евгением Николаевичем Малининым прийти к вам сегодня на это знаменательное для нашего фестиваля событие. Дорогая наша Диля Фрус уже 17 лет идет со своими спектаклями по нашему фестивалю. Я всегда говорю, что в этих встречах творческих для меня важно не только то, что мы видим на сцене талантливых, замечательных людей, которые передают образ, характер, особенности, красоты своей национальной культуры. У вас необыкновенный зритель, и вы всегда так это воспринимаете. Мы редко чувствуем и видим вот это созвучие сцены и зрительного зала. То есть бывают реакции в театре. Вот мы вчера были на очень хорошем армянском спектакле, и публика реагировала на него. Они играли на русском языке. Но это совсем другое, когда слышишь свою родную речь, видишь образы людей, похожих на тебя, таких же, как все мы, и мы созвучны. Вот это вот самое главное в нашем фестивале — созвучие. И Диля Фрус первая в прошлом году, еще в феврале, дала заявку и пригласила нас на этот спектакль. 6 раз она звонила не только из Москвы, из Казани, каждый раз спрашивая: ну вот нам назначили спектакль, вы придете, мы вас ждем. И мы ждали этого дня, и сегодня мы с вами. Это просто уникальный случай нашего фестиваля. Были по 3 раза, по 2 раза переносы спектаклей, но 6 раз — это очень достойная выдержка творческого коллектива нашего любимого театра Диля Фрус. Я желаю нам всем здоровья, счастья. И вот мы сейчас разговаривали, когда началась пандемия, я одному фестивалю, где тоже бываю членом жюри в Украине, детский фестиваль, они, несмотря ни на что, тоже пели, танцевали. И я сказала: коронавирус нам не страшен, запоем его, запляшем. Bizim tiyatroda var bir kız Tenzile Amirxanova. O büyük motor oynuyor da eli şiirler yaza başlayan. Kimler şiiri, eli şu derevirüs idi, derevirüs arkasında bilmedi. Ve eliflerle o kadar sinirli şiirleri ağır sonuç turunda yazgan şu kadar kızganışı ama okup giderminde Tenzile Amirxanova şiiri. Batırğadan durmalı yıllar bizni ayırdı, mehabbet kirgende gülge. Ayrılık sağışı kanatlı ayırdı, soğuş kaygısı salıp yürekke. Kadirlim, keşif gittiğimde, kaldırıp seni üzgün nikahta, kahher tutsun, soğuş benim elimde, yetimlerini meskareli hanımda.
соғыш. Ант иттім туған еліме, ятларға хәтті соңғы соғышта, тап түшірмей кірсіз жеріме, ақыр қаным тамса да соғышта. Дүрлеп янған йұртта аналар, сылап қышты ғазиз балаларын, қайнар ялқында жер анада, ешін төкті жәлләп балаларын. Қышқы ашы бұран астында, қайнады қап көрген қорлықтан. Ай Аллам, нәфрәт тұтары атты мұлтықтан, дұшманы түтіп яулы мұллықтан. 4 yıl kovaladım öz yerimden, бұғау салып дұшман ұлына, қан тамғанда бар жүрәхәтімнен, көрдім саташып сені көңілға. Yazғы şeyler güzel jil, el şidinde sendey süpü yanlık bulundan, tılsım suyun yüreğim çapında, kaytır üzüne soğuş yolundan, küt mene göz nurum, dil yarsı yüreğim, basılır tek düşmanlı yurt itkeş, balgıtıp bayrak tütkelep üzegim, yavşının damırın мәңгіге қырытқаш, яушы соғышны дамырын мәңгіге қырытқаш. Яңғырады, ядірәк соңғы соғыш